nk'uko bisanzwe turabasuhuje mwaramutse turagarutse ku kibuga cy'imirwano abakunzi bacu bacukumbura ukuri TV tugarukanye ayahe makuru na makuru ya moto risasi na kifo na mauti. Aha noneho rero ndababwira ati Irangi bari kuricanga abasirikare b'abarundi n'abakongo kuko bari gucanga Irangi nuvuga ngo uyu munsi uko byaraye ijoro ko byaraye uko biramutse nuko magingo yangaya muri Kamanyura bari kubwira abaturage ati baturage ntimuve mu ngo byamaze gukomera muri Kamanyura. Risasi na kifo na mauti nuvuga ngo rero bimeze gute rero bakunzi bacu Minova Tombe bakunzi bacu abari muri Goma ubwoba bwatashe bari kumanuka bahunga cyane abantu bahungira muri Goma bava mu bice birimo umuriro biruka cyane ati none Goma icyoba cyatashe bahinze imishyitsi batitiye kuko bari kubona abantu benshi bamanuka biruka abanyamamodokari abagwizatunga bari guhungira muri Goma magingo yangaya. Ikindi cyoba impamvu cyatashe muri Goma nuko abarwanyi ba M23 batangiye guhungira hehe mu nkambi bakambara civile banze kurwana bari guhungira na Kivari mu nkambi zo mu Bugande bakigira abasivile. Umuriro ni mubi ariho n'amadoa mama adui agafunga mizigo ngo ariho na jeshi hariho n'amadoa mama adui agafunga mizigo. Nukuvuga ngo rero uko byifashe ku murongo w'urugamba wa risasi na kifo abarwanyi ba M23 banze kurwana bahita bakora korosi birukangira rero birukangiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda abarwanyi korosi suramo korosi bose bigiriye mu nkambi bambara gisivile bahungiye muri Uganda. Umuntu arambye ati babitangaza dore abasirikare banyu babandi bw'intare dore abasirikare banyu bamwe bita ngo niki ngo chama chetu tubabonye hano mu nkambi muri Uganda. Basubiye mu nkambi banze kurwana ngo banyuze mu mashyamba ngo bambukira Uganda bahita bambura imyenda barajugunya bahita bigira hehe mu nkambi za Uganda. Rero magingo yangaya M23 yatangiye kubona camutema kuni isasu ngo rimereye nabi risasi na kifo na mauti. Abakunzi bacu badukunda cyane aha kuri Cukumbura ukuri TV narababwiye ati ngenzaga ntubuza uko ibintu byifashe magingo yanga rero muri Uvira hari umutekano ukomeye cyane bakiriye umwana w'umuhisi perezida w'u Burundi yagiye muri Uvira umuhungu Keri Nkurunziza umwana w'umuhisi perezida Petero Nkurunziza umuhungu we Keri Nkurunziza yasesekaye ku mirongo y'urugamba yasesekaye muri Uvira yagiye gusura ibirindiro by'abasirikare b'abarundi FNDB bagiye gusura abasirikare b'abarundi ku rugamba. Ubu ngubu niho Keri Nkurunziza ni hari
arimo atembera areba ukuntu abasirikare bifashe, atanga morale. Yoherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, yabwiye ati genda ubabwire ati petit frere bahe morale, basuhuze abari ku mirongo y'urugamba. Yageze Uvira, bamurindishije ibibunda bikomakomeye. Ubari Uvira umuhungu wande w'umuhisi Petero Nkurunziza, umuhungu we Keri Nkurunziza yageze ku mirongo y'urugamba. Keri Nkurunziza, bakunzi bacu, aya makuru atugezeho mu kanya batubwira ati arimo asuhuza abayobozi bari Uvira bamwakira, ariko ngo ararinzwe mu buryo bukomeye. Ayo makuru ngayo rero. Icyo bakishi Kamanyura, abaturage babujije kujya mu mirima, babujije kujya hose. M23 ngo yabujije, kuko ngo irimo iragenda isaka. Abaturage bari gusakwa bareba nimba nta ndwanyi, nta bisasu, nta mbunda zamaze kugera muri Kamanyura. Ariko Kamanyura yamaze gutangira kwatakwa mu misozi ya Kamanyura. Hari ibibombe binini cyane, amasasu menshi, Sange, Runimbu, byose ubungubu Nigra, Minembwe, Tombe. Bakozi bacu bacukumbura Ukuri TV, aya makuru aba yizewe ku rubuga rw'imirwano, nkayabaha risasi na kifo na mauti. Byifashe gute rero? Ahangaha muri Kivu ya ruguru nuko abaturage benshi bari guhungira muri Goma, kuko ngo umuntu ngo ushobora gukurikira cyane bya bigunda binini ariko biri gukubitira mu misozi iri ruguru ya Goma. Biri gukubita cyane bikumvikana ku buryo, ariko imbunda zitoya ntabwo zumvikana. Bya bindi binini bya Murusi, bimwe bya BM43 biri gukubita abantu bagoma bakabyumva. Mutubwire, mwatubwiye, mwaraye mubyumva ijoro ryose biri gukubita. Rero Goma irugarijwe, Goma irasumbirijwe. Bukavu naho ngo baraye bumva bituragurika. Bukavu bituragurika babyumvaga. Minani Kamanyura bumvisha byari bituragurika. Mva ngo nuko umujyi burya wamaze gusumbirizwa. Umujyi wa Bukavu burya urafusumbirijwe. Burya umujyi wa Bukavu uri muri danger. Hari umuntu ujya mbwira ngo ndi Bukavu nyine, Bukavu uzi ukuntu ingana, uri Bukavu nyine. Hari wambwiye ngo ndi muri Goma nyine, uzi ukuntu Goma ingana. Ukaza uvuga ngo uri Goma nyine, uri Goma nusuri uri mu nkengero za Goma. Ibintu byo bitagurika ariko byumva ni byari bitagurika. Imbunda zito ntinazumva, bwa karikiri kofe, bwa mashini gani oya, ariko cyamburukiye byaye mbona biri ku modokari byari bikubita. Abana b'abahungu ngo babyumvishije, nuvuga ngo urugamba n'urugamba. Manatohoje neza amakuru yizewe kuri Kiwanja nuko abaturage ba Kamanyura babujijwe kujya mu mirima, babujijwe kwigarasha ahantu hose, kuko ngo risasi na kifo na mauti bimeze nabi, riri kuvuza ubuhuha mu nkengero za Kamanyura. Bakuzi bacu, nababwiye kuko amatake akomakomeye yamaze gutangira kwatakwa mu birindiro bya M23 byegereye Kamanyura, byegereye Goma. Ni ukuvuga ngo isasu riravuza ubuhuha. Goma iminsi 15 niyo uriya mujenerali yihaye, kuba Goma yose yamaze kuvamo cyangwa iri kurwanirwamo. Bukavu 15 nayo yababwiye ko aya mezi kubinebabwiriye aya mezi abiri, kuko imijyi yose igomba kuba yatatswe. Bakunzi bacu rero nuko amagingo yangaya uyu Keri yaje no kubwira abasirikare bari ku murongo w'urugamba, kuko hari agashimwe
bagenewe n'umukuru w'igihugu agashimwe. Abavuga ngo mu Rwanda bagiye kureba ngo ayo makuru ko barwaye inda bagati ntandashwi dufite uruganda rukora imyenda twarwarinda bavuye kureba urugamba ukuntu rwifashe. Rero ikindi rero Tanzania yazanye noneho rokopta kajugujugu zigera ku 8 rakopta zigera ku 8 ziri kugwa i Bujumbura, niho ziri kugwa mu ikigo cya Bujumbura, niho ziri kugwa. Ndakubwiza ukuri abakunzi bacu bacukumbura ukuri TV, hari amakuru mwumvishije ngo nani yarembye, ngo perezida w'u Burundi ngo yararembye. Ni ibinyoma, ni ibinyoma, ntabwo yarembye, ni ibinyoma, arahari. Andi makuru rero turi gutohoza nuko ingabo za Angola zamaze gusumbiriza uriya mujyi nyine wa Goma. Naye babwiye umujyi wa Goma ufite icyoba cyinshi kuko buri segonda barabona abaturage bamanuka, ati muvuye tuvuye hano we Rucuru, timuvuye tuvuye Umanga we, timuvuye tuvuye nani, tuvuye Bunagana, timuvuye tuvuye Yesu we. Ni ukuvuga ngo barasumbirijwe. Amakuru ahari nuko iranzu ya wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila, yanzu bayirasheho, drone yayirasheho, yanzu yiwe iri hariya mu nce za Goma, drone yayirasheho. Bakunzi bacu birakomeye, drone yarashe kwiranzu yahoze ari ya perezida wahoze perezida wa Congo nani marehemu, indege yarasheho. Ndababwiza ukuri magingo yangaya nivuta ni kuvute, ni moto waka moto waka. Rero abasirikare ba M23 basaga 300 banze kurwana bahungira mu nkambi nka Kivari. Aya makundi yabahaye neza, munacukumbure namwe nuko bimeze. Mucukumbure ku muhungu wa perezida umuhisi Petero Nkurunziza nawe ari ku murongo w'urugamba. Nimba yaje kuyobora urugamba ntabyo ndamenya, ariko yaje gusura abari ku murongo w'urugamba abaganiriza, kuko yoherejwe na perezida wa Burundi ajya gusura abari ku murongo w'urugamba. Keri Nkurunziza. Bakunzi bacu, andi makuru atugeraho ku kinyamakuru kizewe nuko magingo yangaya Nyantende muri Bukavu isasu iravuza ubuhuha. Nyantende murahazi, abahazi muzamutse uva za Kadutu ukazamuka hejuru ukomeza Nyantende. Nyantende bakunda kuvuga ururimi rw'amashi, aho ngaho ruri guhana inkoyoyo muri Nyantende. Ikindi kandi nuko magingo yangaya ngo utumodoka duhetse imbunda mu kirere turi kuza tugahagarara hafi y'isoko rya Bukavu. Dufite imbunda hejuru tugahagarara hafi y'isoko, utundi tugahagarara ngo makaritsiye hariya utumodokari, utundi tugahagarara ngo bashyize hejuru y'inzu kandi basubiriremo. Nuvuga ngo Bukavu yamaze gutangira kujya mu icurabundi, ikikango gikomeye cy'uko umujyi ushobora kwatakwa, kuko hejuru ho bimeze nabi, yozambi hose ni umuriro, ariko bafite ikikango cy'uko bashobora kuza kwatakwa isaha. Nimba Kavumu hari kubera ibikompa ari bisasu, urumva ko ni ibirometero bike bakaba bagera mu mujyi wa Bukavu. Kandi ikindi icyatumye bahagarara kujya Bukavu ngo ni Kagahenge bari bashyizeho k'imisi, nimba ari 3 nimba ari ingahe, noneho nta mirwano. Ubwo Kongo ngo yakubahirije ngo M23 irakica. Kagahenge bari bashyizeho. Bakunzi bacu, ndababwiza ukuri nivuta ni kuvute.
imirwano aba ari imirwano risasi na kifu na mawuti. Ni ukuvuga ngo ngimba mvangavanga amakuru kugira ngo yose nyaguhere rimwe update. Ndanyura hano ngafata ngahita nguhereza update y'ibiri kubera ku rugamba, kandi nawe mushaka ko ngira vuba imutaba ari mike y'iminota, ariko jya wihangana wirangize kuko sigaye mvangamo mbe navuga kimwe ariko usigaye mvangamo kugira ngo ku kibuga cy'imirwano ubyumve neza kandi ubisobanukirwe. Mu by'ukuri muri Minembwe nababye ko uyu munsi muri Minembwe nta masasa ahari kuko ubuce bwinshi kuko yamaze gufatwa, nta mbunda ntaki n'imisozi miremire twirwaneho M23 bahungiyeho uyu munsi ntibarashe kuko bashaka kwikusanya, ariko byo Minembwe centre yamaze kujya mu maboko ya FARDC na M23 n'abarundi, kuko abarundi nibo baje gufasha FARDC hamwe na Tanzania. Bakunzi bacu rero nk'uko umurongo w'urugamba wifashe, bahafatiye abarwanyi bakabakaba 45 ba M23. Babaje ati wagiye muri M23 gute? Tubwire uko wagiye muri M23. Twebwe twagiye muri M23 bagifata Bukavu, niyo twagiye muri M23 badushyiramo tujye kurwana, nibwo buryo twatangiye kurwana twabarwanyi ba M23. None se mwagiye mubikunda? Ati hoya kuko twabyishimiraga kuko tigatunezezaga. None se murumva tubarekuye mwaswe? Reka twasubirayo, murakoze kudufata, murakoze kutugirira neza, twasubira muri M23. Baba bafashwe 43 aho ngaho bari barwanye ba M23. None bakunzi bacu, abasore bamaze gushyira imbunda hasi bigira mu nkambi zo muri Uganda za Nakivari. Bagiye bavuga iki? Ko mufusize imbunda hasi, birumvikana, nta mpamvu yuko dupfa, doroni tumereye nabi. Abayobozi bacu basubiye inyuma, ntabwo bakiri kwavansa, ahubwo bari kurwana batsindwa. None nimba twari dufite Masisi, twari dufite za Rucuru, twari dufite za Bunagana, twari dufite za Rubaya, twari dufite hose, hakaba uyu munsi ingabo za Kongo n'iza Angola n'iza Tanzania n'iz'u Burundi zamaze kwinjira mu birindiro byacu. Turi kugana he? Abantu bari guhunga bahungira Goma. Ntabwo dushaka gumya twicwa na drone bayi. Turabona ko nta cyerekezo cyo gutsinda gihari. Turirwanaho aho gufata, turi kwirwanaho. Ibaze kwirwanaho, abatsindaga basigaye birwanaho. Yahigaga yahiye ijanja, yahiye iki ijanja. None kubw'ibyo rero twebwe turambitse hasi, n'uzavuga turi abasirikare tuzahangana. Nta by'abasirikare, twe turi abaturage, twamaze gushyira inkoho hasi. Twisubiriye Nyakivari, twisubiriye mu nkambi, twisubiriye hehe aho twibiraga mu nkambi twiturisha. Ubu rero Makenga shwi tukiri chama chenu, tumepiga turagiye. Harimo n'umukapiteni wahise wiciraho. Bati reka yambaye imyenda ashyira hasi, kuko harimo abafite amakarita y'impunzi bahise bigendera, bigira hehe? Bigira Uganda. Harimo abafite amakarita y'impunzi, ubumva yamufataga ikarita y'impunzi agahita yiciraho, akigira hehe? Mu nkambi. Ubu ntabwo bakiri kurwana, benshi bari gukora korose, kuko umujyi wa Goma wasumbirijwe. Reba bwiza ukuri, umujyi wa Bukavu wasumbirijwe, Bukavu yasumbirijwe. N'ukuri amasaha make, iminsi mike, iminota mike, murumva ibintu biri kuvugira mujyi mu mujyi Rwanda. Kuko ku mpande muri kubyumva, singiye kubibabwira, muri kubyumva ko ku mpande ya za Goma, ya za Bukavu hari ibintu bikomeye mba natohoje jewe. Noneho rero mu minsi murabona uburyo umujyi baje kukubita, nababye rukamanyura kubera ingabo zaje ari nyinshi z'abarundi zirataka mu misozi. Batumye abaturage bababwiye ngo ntimwongere ntimwongere mu mirima, kujya mu mirima mu byihorere. Ahari atajya mu mirima akazana y'iki?
akaza n'umusirikare akamushyira mu nzu yiwe kugira ngo barinde neza babujije kujya mu mirima yabo abaturage bakamanyura. Kandi ikindi ngo bakoresheje amanama ababwira ngo murinde umutekano, mwirinde cyane hatagira umuntu uza kubinjirira kuko mu misozi ho hamaze kuba amatake. Ibintu birakomeye rero bakunzi bacu, babiri aho tubabwira ukuntu operasiyo zifashe, kandi operasiyo ziba zirakasa mutwe, aba ari ibintu bikomakomeye kuko risasi na kifu na mawuti nta mikino ibihari, aba ari ukumenagurana, gushwanyagurana. Niyo byo rero Mventura yahisemo nimuze dushwanyagurane, sinzamanika amaboko. Mventura yanze kumanika amaboko, nibyo yanavuze ngo kwibwe ibya Trump byanyu bya Washington ntibitureba, reka ko turi abanyekongo ntibitureba, ibyanyu mwagiye gukora amasezerano Gisegeti na perezida ntibitureba, ko turi abanyekongo turarwana mpaka Kinshasa. Abari murarwana ati sawa, nawe turabarasa mpaka mwishe, turabarasa mpaka murangiye. Bakozi bacu, ugeze aho bwa mbere kuri Cukumbura Ukuri TV, nta kindi wakora ari ubwa mbere wakora subscribe, comment, like, share, tukibanira ku kibuga cy'imirwano. Bye.